bali mora kabo bomo ndoisa ine korosi none igavana yaita so musani abe igavana abasani baituga abakungumbara kuno yugwate norosi tuki kabo soke women rape abasani mo bamo tutigenda mwamu tuchamo tomoso kyabe women rape igakora ndoisa ine korosi aba MC kurugaiga onya nto kuboya ndoisa none birugo biri biko nominate kyo abantu baitu barwa babiri batatu babwate industry na intutobe yani tukuna batara tukwire intutotera abantu bandi bakorage tubakunya korage baku sambenya maini tukunya korage tubwate kende morikorwa tokolega ase on behalf I get to what ya bachi group chinyinge ase on behalf ya bateli bonsipi bobo kano asango nya buyo manchoku anege ntekemo Vicky Young Paul and the family ncheri tangoro kujei mambo ninchori ntere tenga chiari sa chiaboki engore kongita ebirengere lyongorengere lyasinye ncho yobotaka. Asante sana, karibu sana wasanii kuja kutupa pole. Haya mbia mono sana. On behalf of all gospel artists narora riziki gali timati riziki nara lakini tuko mongwano ya Hassan akuwa na on behalf of ya Baliwe Gospel Boss. On behalf of our third bar gospel country music na wali twins togotera tumesema pole kwa familia ya Vicky Young. Mungu wa amani azidi kuwafariji. Kwa majina naitwa Dana Hassan, mwimbaji wa country music. Thank you so much. Haya asante. Tigange omongwano kurukumana sanguli baga aseme jambo moja. Dakika moja tafadhali. Father gakitoremere twatigari chide kaibere chioka. Okay, abantu ba minto nonya turasama bena abakwani limbu ya more. Ngorera okoboko iga. Oyo uri mutu ina kurukuna mansango omuisiri ikindi seito magoro matomete mutrugoro twagoro bole mugatigati igongo tebie family na pole timbu atimange. Asante sana. Mbuya mono. Nesi chi DJ Chos pichire gai ganchire represented no mongwano kurukunga DJ Reels mambo mbaya. Hako wapi? Panda hapa juu seme. Ingane yamo. Nonya turasama bembu ya muri mwensi. Na ichinkoro ku DJ Reels gose Mr. Mambo mbaya gose Mr. Egekabu kwa niaba ya DJ Chos ipiga anichi ne ibo metrata gutena ese sebelia wanasiasa asinge ncho na ichinko boli ndobo gavana monge boli na kimwakira iga 2027 ni ngambe Gen Z ni ngambe. Pole sana gocha si familia asante. Asante sana DJ Reels. Wono omongwana naranta tekorangeliwe bare are multi talented. Nere event organize kubanga chisho chinene pi chiaba gusike nyengima. He is a comedian naende ne akita naende ne amusia nkongo. Wapi makofi nimkaribishe Victor Nyata. Chinkobi chene chiana boli aka chinkobi rende gaki. Chiake nchigumbu ya mole. Tokwa na ningo igasembeo. Asante sana, pole sana se family. Ankoro kumukisi mukisi. Oseo mosombo toti. Kingo teba Maranatha mwateba Yesu yuacha. Maranatha Yesu yuacha. No moterinde. Korende mesiki anetera soka. Kuna gotemani lakini nechi event organizer nya moigwete mukisi festival crossover ya kole kareta ali Kisi School aliase Vicky Young abwana nataka lakini kwa bahati mbaya akanyoro musiboyo ni tutokoka na events ichuna basani bonsi balega so asaba nandi no monyamirande igonkande igatari West Mogiranga not obe chenoyo West pole. So asanteni sana balibonsi mwaikire kufariji Vicky Young. Vicky Young tuko pamoja ntuna basani chi comedians bonsi tunasema pole sana and we are standing with you. Yesu yu kwa mara ya mwisho Maranatha. Yesu yuacha. Asanda. Haya uliwa kurukunga Victor Nyata gosea mosombo toti. Wana next tukimalizia mongwana naro bwata niri chinyangi chinyinge sana gali TikToki. Wetereshe kurukuwa mbegete. Nataka nimkaribishe Papa Antivirus abakuwa ninarida ekemo. Minyoka tata no mokule. Oyo Papa. Oyo Yesu. Ege ntonda tebi abantuma pole sana.
umusubacho yetu asomete nere naende no muntu urenge discipline tari nigakwa nigarara egeto kia mana sabirane omuchoyo naende nyasaba konya senge kiyo bukindu mbia mono sane erietari ogoro kwa papa antiverasi oyo papa asante. Haya batebire ntura kolege ntwegoro kuchenda balancing toro tiganda ngiri musubati oyo babere bari presenta basubati bonsi bari gaiga igolimi na Liz kwara butire industry emono dina igora motebe ngana yamo monkonyere usakwanire mutwali aya eta kuwikire goika na tora sama ben korre bia mono chenkoro kulimi ngotara country music gospel ngotara family pole and take heart Vicky Young pole sana tuko pamoja mechando yenseye ninye akero kwaeri mechando yenseye ninye akero kwaeri ningende wetimoka ngoro kulizimura kuna gotera ntere tena yanda mange pole sana Vicky Young abasani Vons mwacha Mungu awabariki sana. Thank you so much. Haya asante sana tukimalizia chief producer nchile represented gaiga riziki na gukora na gakora sia kama iga tukimalizia mumbi nyakora nche inchunchu inchwa senjo ningweta maskania no mugaka kwa butire industry miake menge abantu baminto nonyo turasama beti gamba kwaninga bwairire buya watwachire gaiga na intukorete ngora asengejo yogosira ku mwana uri uraira mata family ya maina pole nangu kwanige ntekemo abasani baachira asubwamo koletu bwama tobomo nangu basaba tobamo kero twabeiramo tonyore nchire gotokonya mutwa kere ngangira bona ntuko chikuyibona siasa eligerete mutu wangu chikutume kutole bobe ugutume kugwa kore tisu abayiri bakonyu watigwa nanko basaba this time round moba amo mwantu bwende bwesu kukurangiri ngangu gutume kali ase toko konyeka abasani abange gege tubwato bakonywa abantu abange none cyo tekore tiki teyo nangu gusaba barayi baito bari batochorete bari gusiengima bwata kero musani oyo moyo mukwire nere nandi mwakondo bwatonde mugwantabo ege kokora nibi nebye kubirega ige binde byasirire gaiga turatu gucugusira busa abantu ngutumeka bara abantu babatika babakora gidishimu naru musika tebe ninkwanje tebwata babere kuna barabugucimuino muzongo kakubabere nabandi ko itakotonye mubwata amabibege kogarabana bw'abantu bakorete information mubwata yasuka mutugese mutwabawoni mwaba ekara mwabaire mwatotiga nabe buya inuma wake inuma guseni umma wake tenjera tuli mugwate tubwatera nabantu kitokora imirime asengejo ninu nona upcoming bari gabagotera buya batakiri bayiguribaga nabaru bakoreki kara twakurire mwikaranse buna tuli ko bagutikonya kogenda tuchaka umusiki bono bakamampya mbali twarenga umate migi kurugoro mbali twatera tukurubutuko mbali bachira today turatera turakokibone family mbone tutagete tali boygo ndumasa kurwa togende twensto be kumusiki uyo ne speak grichire gaiga togendere ekiomo elio chi producer chai tombu ya mono irimo kore meremo yagera twamanyikana bari mu gutubwata chikamera lakini muri kumanyu ka abantu bari bagotokora chi producer bato bamanye na baru bamanya ngemirimo ire bakora abandi bari bagukwana amangana ebuna beto na barure batuchangirite kwita mbara obuna uri yambubeka bagukwana omuntu manyige ndugete kiabeire yakora nango sababa sani baito bari mora kabobomo nduisa ine korosi none igavana yaita so musani abe gavana abasani baituga abakungumbara kuno yugwate na rosti tuki kabo soke women repo abasani moba amo tutigenda mwamu tuchamo tomoso kyabe women repo igakora nduisa ine korosi aba MC kurugaiga onya nto kuboya nduisa none birugo biri biko nominate kyo abantu ito barwa babiri batatu babwa industry na intutobe yani tukuna batara tukwire intutotera abantu bandi bakorage tubakunya korage bakubagu sambe nyama ini tukunya korage tubwa tikende
mugwanja ga torosie kiumbike kebe torosie kiumbike kebe migi kituri ga torosi no nyentu ga tonyore no no igaba na kurwa onye ibagaba na teyo ntubwa to muchumbe ntubwa to ne ga emejibi chia msie kurwa na liturabe kakinda sa kuikara sa kona ndire bobeka no inyire kana kunyoro bukimo bwa basani bandi bari ga abantu boto tigere gamige tima sa gukwira umomoro kwanire buya mwakere chinko bikamoranche yabara inkagete moigwete ga kie round ye tema kubwata na igamo at least omosani oyo omo ari present abange punge Nairobi ere buya gosere bobe haya awa chip coming njira oyo wanaro chagira maandamano tayari hayoro nyambobe sema tu one word tafadhali mbuya moro bantu ba minto buna mumaite buna mutambeje mumaite Kenyatta bimbe kego address je kora manye matiangingo moteke man ka kombwata mbwate igentona watebi point nera mumbinyate banga ki support ya basania ba mani sango ko bigibara matera bajaziri classic ntobwate ba muri kanikaga kigeria basania ba connection ba support na baroba nyore kende bebe ke mubuko yes tini komenta kene komenta na asali limbu ya mono nje koro nyambobe oyo ko bade sikitokyo tarikuwa warali. Thank you so much. Wono ne ntobwata magegu enkuru ande junior mashabiki bubo nkwani gandore ngatule ya mambu ya moe nje tingo kuona mange ndagima wateba bas naigule ijenya woka mojo koro sababu omwana yo fiki oyo no mwana we sister yane masi oraire no moigwone so na bwana te gojangu ane mangana mange lakini rende mombinya wakwanira mangana mange ala basakogera abantu balero saba abasania babara basakogera ikigumono nabona ariko sabanga abasani muigwete injini joli na ake bude rangi igebi ekereso yako na ukwana injini jibunda to waka jirangi ebunda nebu ayenye guko wabanga ke bunde rangi abasani ba mumanye tioko eyengiru anda junior omwana abumu bakanya guka no nyankurere yani kumbe mama maite mwenzi. Thank you. Mbuya mono sane to mwa masikani asenge nchoneli ke gukabisa bono tutararuga igatura sipi na bange bale gaiga kalje vinka nimekuona Yazidi Classic chi producer no chire gaiga Augusto no ale gaiga Vintones Con Forever Young no ale gaiga wacha tu tafadhali sababu ya wakati fado ngake ile chisaini chinyinga alinko butukara kobako wacha vile tumesimama hapa riziki asenjo tuna bateli omoteli oyo mato wakire chorus ya motoli gaiga twensi alafu motigare na Nyasaye pia more soko mwekera masio kwa eli mambingi ya twensi egere tumo sebera gende buya mambingi ya let's do that song in a minute.